Gasaro TV. Jean Bosco ubikoreye mwene ari ingoma Amiskori n'akabuza Esperance yo mu gihugu Karama akagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, akaba yunganiwe na Maître Théophile Twizeyimana, Maître Bayisabe Irene, na Maître Musenga abakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana n'icyaha cyo guha umwana inzoga. Abarinzi barimo Fidausi akaba yaratanze ikirego aregwa Uwihoreye Jean Bosco ko ku wa 24/12/2019 amusambanyije akamutera bavuyemo amahanga. Ubushinjacyaha bukaba bwaragize urukiko rw'imisoro y'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 icyaha cyo gusambanya umwana n'icyo guha umwana inzoga. Uwihoreye akaba yabisobanuye n'abunganizi be bakisobanura. Urukiko rukaba rwarasuzumye ibibazo bibiri, hakaba icyaha cyo kumenya niba umukozi w'umutangabuhamya yabajijwe ifishi y'ikingira ndetse n'igitabo cyanditswemo abana bakingiwe zaba impamvu zikomeye zatumye Uwihoreye Jean Bosco akekwaho ibyaha. Hakaba n'ikibazo cyo kumenya nimba izi mpamvu zikomeye zatuma Uwihoreye Jean Bosco akurikiranwa ubushinjacyaha bukaba bwarashingiye ku mpamvu zikomeye zivuga ko uregwa Kabahizi asobanura neza ko yamenyanye n'uregwa ubwo yajyaga amusanga mu gipangu yakoragamo akazi ko mu rugo, akaba yarahazaga aje kureba umusore bakoranaga witwa Karenzi wakoraga mu filime, amusaba kuzamushyira mu bakiri hafi mu ijoro ryo ku wa 24/12/2019 amubwira ngo naze bavugane uburyo azamushyira mu bakinnyi bakina filime. Amusanga aho Kabahizi yari ageze ku Gitega ajya mu modoka uregwa yari arimo, bakomeza berekeza ngo uregwa yamuhaye inzoga yitwa Marura amubeshye ko ari amata avanze na shokora ndetse na karori, maze yamara kuyinywa agasinda akaba yaragaruye ubwenge asanga aryamanye n'uregwa mu atazi kandi yanamusambanyije. Asobanura ko nyuma y'uko amusambanyije byamuvuyemo kwita akareba uregwa akamubwira ko nta kibazo azamufasha, akaba yaragiye amujyana ahantu hatandukanye no kuba kuko aho yakoraga bari baramwirukanye. Asobanura ko yageze aho akabyara abana babiri b'abakobwa. Ubushinjacyaha bukaba bwarabajije umutangabuhamya Nakiraga Tawabuni akaba ari we wakoreshaga Kabahizi, avuga ko Kabahizi Fidausi yabaye we muri 2019
n'icyenda ariko umusaba agasobanura ko akamufata nk'umwana mu rugo ko n'igihe atari akimukorera akora muri aya mahangasiyo ndetse anacuruza mu mujyi nabwo yabavuga. Akavuga ko mu gipangu cye harimo umusore witwa Valensi uwihoreye yajyaga aza kureba ari kumwe n'abandi bakoranaga bakumva n'uwo Valensi bagakora ibyo bakora barangiza bakagenda. Avuga ko ari we atigeze amenya ko Kabayiza akundana na uwihoreye. Akomeza avuga ko ku itariki 25 z'ukwa 12 na 19 Kabayiza ataraye mu rugo, yagaruka akamubwira ngo agiye kumwirukana agasubira iwabo. Kabayiza amusaba imbabazi aramureka, ariko bigeze mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere abona Kabayiza akomeza gushaka kwigenga, afata umwanzuro aramwiruka. Ifishi y'inkingo igaragaza ko Kabayiza yavutse ku wa 7 z'ukwa 6 2023, bityo akaba yarasambanijwe akiri umwana, dore ko n'ibitaro yandikamo abana bakiriwemo ku kigo nderabuzima cya Muganza bigaragaza ko Kabayiza yavutse ku itariki 7 z'ukwa 6 2022. Muri dosiye harimo raporo ya DNA igaragaza ko Uwase Keza Arena na Uwase Keza Arwena ari abana ba Uwihoreye Jean Bosco. Uwihoreye Jean Bosco abazwa mu bushinjacyaha yemeye ko abana yababyaranye na Kabayiza ariko agasobanura ko bakoranye imibonano mpuzabitsina ku itariki 2 z'ukwa mbere 2022. Uwihoreye Bosco n'abamwunganira bose ko bagiye bisobanura muri kopi bahakanye icyaha. Akemeza ko ari akagambane yakorewe n'abanyamakuru ko uwo mukobwa basambanye ari mukuru kuko basambanye ku wa 2 z'ukwa mbere 2021. Avuga kandi ko ifishi y'ikingira ishingirwaho yakozwe nyuma, bityo akaba atayemeye. Urukiko rubibona, umuhanga mu mategeko Professeur Jean Paul Russi yanditse muri aya magambo: les indices sont des traces, des éléments ou des circonstances matérielles susceptibles d'un examen objectif ne prétend pas à conjecture qu'un détail de fait la lumière sur certains faits en préparant la commission de l'information. Bishatse kuvuga ko yemeza ko impamvu zituma umuntu akekwaho icyaha ari ibikorwa bisuzumana ubushishozi bituma umuntu abona ko habaye ibikorwa byakoreshejwe mu gukora icyaha. Bityo urukiko rukaba rusanga hari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma bakeka ko Uwihoreye Jean Bosco yaba yarakoze ibyaha akurikirana, nko kuba igitabo cyandikwamo abana baje gukingirwa cyakozwe mu mwaka w'2002 cyo ku kigo nderabuzima cya Muganza kigaragaza ko ubwo Kabayiza yajyaga gukingirwa yajyaga gukingizwa bwa mbere hujujwe ko yavutse ku itariki 7 z'ukwa 6 2022. Bityo ifishi y'ikingira yakozwe nyuma ikaba yarujujweho ibyavuye muri registre y'ikingire ku kigo nderabuzima. Urasanga kandi imvugo z'umutangabuhamya wabajijwe Nadia Gatabarubi nazo zafatwa nk'impamvu zikomeye kuko zishyigikira ibyo uwahohotewe yavuze ko yasambanijwe na Uwihoreye Jean Bosco kwa 24 z'ukwa 12 na 19. Umutangabuhamya nawe akaba yemeza ko uwo munsi ataraye umunsi ataraye mu rugo ari mu ijoro yamuheje. Ni ukuvuga ko bivuguruza ibyo Uwihoreye yemeza ko basambanye bwa mbere ku itariki 2 z'ukwa mbere 2019.
ibi bikaba byashingirwaho hakekwa ko yamusambanyije akuruzuza imyaka 18. naho impamvu ikomeye ku cyaha cyo guha umwana inzoga akaba ariko Kabaniza ubwe yemeza ko mbere yo kumusambanya yamuhaga inzoga yitwa amavuta akamubwira ko ari amata arimo shokora. Impamvu ikomeye nayo uwihoreye akaba atarashoboye kuyivuguruza. Urukiko rurasaba ingingo 66 agace ka mbere iteganya ko ukeka icyaha akurikiranwa adafunze. Ashobora ariko gukurikiranwa afunze iyo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha amategeko ahanisha nibura igihano cy'imyaka. Urukiko rushingiye kuri iyi ngingo hakaba hari impamvu zikomeye zituma hakekwa ko uwihoreye Jean Bosco yaba yarakoze ibyakurikiranyweho nk'uko byasobanuwe. Ikibazo cyo kumenya niba impamvu zikomeye zatumye uwihoreye Jean Bosco afungwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha buvuga ko busabira uwihoreye Jean Bosco gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 kubera ko hari impamvu zikomeye zituma akekwa ko uregwa ashobora kuba yarakoze ibyaha akekwaho. Mu gihe ugitegura dosiye ngo bizaburanishwe neza kandi ibyaha akekwaho bikaba bihanishwa igifungo kigeze ku myaka 2. Uwihoreye Jean Bosco asaba gukurikiranwa adafunze kuko aribyo bamutangiye kugira ngo izina rye ryandikwe. Maître Bayisabe Irene avuga ko asaba ko mu gihe urukiko ruzarwiherereye hazarebwa inkomoko y'idosiye kuko yavuye mu itangazamakuru. Si uwasambanijwe wagiye kurega. Urukiko ruzareba ingingo ya 4 y'itegeko ryegera abana kuko ibyemezo byose bifatwa hagomba kubanza kureba inyungu z'umwana imbere kuko mu bashatse umukobwa nta n'urimo gufasha abo bana kandi isi wabafashaga asaba ko yakurikiranwa. Urukiko rugasanga nk'uko byasobanuwe hari impamvu zikomeye z'umukorera amategeko kuba yarakoze bityo akaba akwiye gukurikiranwa afunzwe icyaha akurikiranwa kandi icyaha cy'ubugome kikaba cyahanishwa igihano kirenze imyaka. Bemeje ko hari impamvu zikomeye zituma uwihoreye Jean Bosco akekwa ko yarakoze icyaha akurikiranyweho cyo gusambanya umwana w'imyaka 12 ndetse n'icyo guha umwana inzoga. Uwihoreye Jean Bosco afungwa by'agateganyo muri gereza igihe cy'iminsi 30. Ubu icyemezo gifashwe kandi gisohoye mu muhanda none kuva 20/6/2024 hari umucamanza n'umwanditsi wamufashije. Isomero ry'urubanza rirarangiye izindi zirasoma saa 8. Ubundi arindira urukiko rugasohoka. Mereka hajana iPhone yanjye siko kazimiyeyo. Bajya hano niye. Gasaro TV.